Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siralun, hoka. Puhaba ba Bandung sidara? Puhaba. Yo nalun kalon video si Imran got tak tega ba itu bar finah ai begah lung pancuri udeng lun dirok ngaduan ku lunyo lunje. Ha? Yo nalun kalon ba video si Imran pase. Cilung bi jawaban dia, ciubi bukti dia. Ba si mata tharuk lah nak tilah yang ha. Ciubi bukti dia. Ha? Sorok lun, begah lun pancuri udeng. Pegah lun pancuri kameng. Ciubi bukti dia bak si Imran pase lah nak tilah yang bak ia boh Jawa ni tham yang ciu tlung bi jawaban dia. Hai Imran pase. Lun anu lawung. Bah, yang nehun di lawung yang kerap ban saboh kecamatan nehun cik lun. Bah, nehun cik lun. Yang di lawung yang. Jadi baik kayak bah fitnah likah hai binatang mata tharuk. Hai akai tharuk. Akai ke Yahudi hai paleh lah nak tilah. Ia boh Jawa. Ia boh ni tham. Ha? Baik kayak bah fitnah likah hai anu bajung hai. Nah kedengar anu bajung mata tharuk. Kalau muka ketiga go hai anu bajung laknat tilah ia boh ni tham. Imran pathe ia boh ni tham. Kalau jumuh ketiga go. Ha? Punahi jumuh ke jumuh neraka pun pehi jumuh urung Islam. Muritat ka hai mata tharuk laknat tilah. Athe de ketulung. Jadi athe de ketulungnya hanai dupu boleh pegah di saat Abu Syik laki bukti bak saya laknat tilahnya naik di bukti. Bahkan dipermalukan lun. Dipegah lun dirop. Ha? Dipegah lun kucu udeng, dipegah lun kucu kemain. Benar kata pudro ke di lawungnya, nehun cik lun kerap ban saboh kecamatan di lawung, kecamatan Muara Tiga. Nah kedengar Imran Pathe. Ha? Menyohan sip baji ke hanuk bajung, baik kayak pegapain bak YouTube. Untuk kayak tebar fitnah likah hanuk bajung laknat tilah, ia boh ni tham. Kah ia boh ni tham, kapreh saboh masa. Di saat lun bergerak, kapreh saboh masa kah, wallahi biidnillah. Tu yang lun pegahnya, kamat. Lun ku sumpah nyoba videonya. Ha? Kamat saboh masa sulun ku petuh. Kupetruh ngekah pu yang kabar fitnah hati lun yang kupetruh ngekah ke hai binatang tu lah. Ha? Yang kapegah lom yang bak tengku sonan yang si Nurdin Syiri beserta ketua FPI Aceh sonan yang. Ha? Sonan Al-Tahirin yang bak ketua FPI Aceh. Yang kapegah bak gure ke hai binatang. Yang Jokowi ka menang. Ha? Pu nak temung lam neraka cik. Ikut tengku lagi tengku munafik kah mendakwah ya. Yang hana pilih Prabowo so juga ason mereka. Kabuta mata, kabuta hati. Berarti kah kelompok tanyang cik dah binatang. Berarti kaum jahiliah cik. Berarti kafe mi jakrung cik awak kah Imran. Menancit. Kekulama yang bila Prabowo Jokowi yang saban cik kabeh je kebu hidung. Hoka tengku Syirik Nurdin Nasela nak tilah kafe mi jakrung menterban yang hoi kah. Ha? Hoi kah. Yang pu bangsa Aceh kali dipegah yang nason neraka apa Bandung. Ayo. Nah yang pegah halun diu jakwa Aceh. Puput lagi awak Aceh. Kuyak sepat dog lah mason mereka cik lagi awak kah binatang. Ya. Ha? Ki jawab dia. Yang kabeh jut. Yang dimudakwah dipegah yang hana pilih Prabowo. Ha? Ason neraka. Yang bermakna bangsa Aceh. Ha? Yang pilih Jokowi berarti yang Bandung ason neraka. Hoka si Nurdin Syirih dan ketua FPI laknat tilah yang pakai meterban hijauan. Hoka anak bajung yang. Yang puan anak bajung yang calon hiblis cik Bandungan. Perti bui tegut. Perti asai mudahoh. Perti asai proposal. Perti asai minta sedekah yang awaknya Bandung. Bandung, asai minta sedekah. Hai Imran Pathe. Yang ketulung merumpok si Nurdin Syirih dia. Ha? Kayu petanggung jawab suji yang. Suan bajingnya kayu petanggung jawab dia. Baik muka dipegah mama Yahya. Baik dia ti hadis. Ya ti hadis teriak lom Allahu Akbar NKRI harga mati. Pane anak bajingnya. Pane kafe munafik duman. Purute kaum jahiliah kabih murtad dung kabih musyrik kedung hai binatang palih kela. Wate aku pegah salah lun. Padahal nyata ke kenyataan kaduh kezaliman kaduh dipubut-but kesyirikan tapi mantong kabila asyik. Pat kapake utak ke hawakah ke Bandung. Pun naiman ke. Ha? Naiman ke Bandung. Ha? Yang Bandung terpengaruh dari partai. Dari anggota partai Kafe Syiah laknat tilah ya. Bandung awak do ke dipengaruh. Dengan partai Damai MOU ya. Hanang sedari drone bacut. Mula kesang bertelung pegahnya ke lun. Nutak saboh ubena awak PA yang nutak menyuduh buat jalan. Nutut ubena kantor PA maupun kantor PNA. Sah drone nepoh awaknya. Hana desa yang desa lun yang bertanggung jawab ni ba Allah Subhanahu Wa Taala. Tho yang poh awak PA, tho mantong yang poh pengkhianat bangsa lun yang tanggung nyaw. Lun yang tanggung desa ni ba Allah. Lun yang tanggung jawab. Lun kakuo lun yang pebut. Hana lun harapkan ba drone tapi lun yang lun laksanakan demi Allah, demi Rasulullah lun. Urang drone hiyo yang ban ka dizalim ka. Tapi urang drone hiyo. Nauzubillah min zalik. Kiban ke ka dizalimi.
Kiban ka ka dipahancur akidah, kiban ka dipahancur ada-ada generasi, ada-ada katanya orang Bandung. Tapi hana sadari urung drone. Gaduh ikut-ikutan dalam kelompok. Gaduh ikut-ikutan tengku-tengku tak proposal. Gaduh ikut-ikutan ulama-ulama zalim, ulama su'uk laknat tilah tu urung drone. Kabeh salah. Salah je ubat urung drone. Hana negeri yang toh ulama yang sahih. Hana negeri yang toh ulama yang betul-betul waris Nabi. Yo bui-bui sekut kata dia ikut kata dia pegah-pegah ulama api. Nah tengku-tengku menterban tengku mendakwah haram jadah adu minum mandum tak peng ino. Peng ile pun. Nah peng ku ite mendakwah menyodik peng hana berhalangan lagi pegah. Yang tengku dakwah jino. Ku pegah teman mandum kata depu rahasia awaknya. Menanci tengku haram jadah palih kilo menyoba urung kasin cukup payah cukup diperlambat betul dia. Tapi menyoba urung kaya cukup bagah bak dia tengku mendakwah jino. Ku tengku kafe mi jakrung dum putih kaji kebui laknat tilah dum putih ase murtad. Oh tak pegah ke abusi mun lagi sang. Yang pane si he dum ka urung ngeceh. Tok bak beut yasin ni no payah baju peng. Pane si he ya. Yang kongkon bek niat pubut, bek niat tamah-tamah ilmu, bek niat tamah-tamah hadis. Bek niat tamah-tamah rukun Islam, bek niat tamah-tamah rukun iman. Hana utak urung drone mendum. Utak kabeh tho dum kabeh cuci utak ngon ideologi hibih berhala Pancasila. Maka iman hana le agama na tem pegala, agama na tem pulo demi peng, demi proposal, demi sanjungan, demi tahta, demi budi sanjung le penguasa zalim. Yang tujuan urung drone ke akhirat membacut hana le tingat hai binatang palih laknat tilah kalau putih kafe mi jakrung dum yang pimpin nang gelo. Makin ulama makin mana bajing jino but di kadung. Baik terpegah hele ketengku. Ulama yang meribai anak murid tapi lagi abui dum ka ulama jino. Nah jelah long pegah. Kayu mendoa terus doa dia. Cium doa dia bab ulama wak kafu bak si temin pu bak si kuta kruang. Yum doa dia yang kereh-kereh yang kereh-kereh si he wak ka yum doa dia kelun kena. Terus doa. Lempah lepi tino nang glo kena dai yum doa dia. Nak punggung becut. Tabe long yum doa. Yang lemak tulun. Kabusi. Hana kekabulkan. Yang yum doa. Baik tuo. Menyohan sep ngon doa pelak bala pergi Cina. Yohana ayat kursi ayat meja yu tigo yum doa kena kelun. Ilun pi gotat trip aku preh dari ton 2008 hingga ton 2010 lahnya. Baik tuon yum doa bah. Yang pegah bak si tengku syirik laknat tilah yang bangsa Aceh kabeh ji ke ason leka du mah. Yang baik tanggung jawab video nak bajingnya baik ditanggung jawab. Baik dia mendakwah mentang ji awak delete di kampung sirih ji. Ino ketinggal di part di wilayah nak bajing yang di kampung tu ji mendakwah yang tengku sirih laknat tilah yang. Lumpu kon hana lumpu. Kailet ji di kampung tu. Yang kampung payah re kadilet anak bajingnya. Ana le anak bajingnya di kampung kapayah minah gede payah ya minah gede wilayah anak bajingnya. Tiga hari tu nak tengku anak bajing dum rata-rata tengku tak bui memendum. Rata-rata tengku ate di mendakwah di temuna gaduh di ujat ke gop. Gaduh di sindir ke gop. Tengku koi mai dum. Ya put bebe daya put. Buo seit. Lebih bak kaya buo anak bajing dum tengku haram jadah laknatillah. Cukup buo dum lempap mai anak murid dipejit lagi anak murid lagi customer. Tengku koi mai, tengku minta sedekah. Rata tego di proposal. Rata tego diutuskan anak murid dia minta sedekah. Bopu hai dia demam wajib di thon tiga. Bopu han mengentor teman mentor tip thon tip bulan mengentor. Peng di harkat peng merempok dua bangsa Aceh dia anak bajing tengku muterban laknat tilah duma. Bopu han teman. Ino tiga mudakwah ini 15 juta menyodit dibi. Hana aju berhalangan aju hai tem le mudakwah. Yang ban ka tengku jahiliah jino ino. Pu terpegah teman. Wate terpegah melagi sang kelun. Bukan jadi menan terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pun sampo bak si imran laknat tilah tiat. Bak si mata saruk akai saruk hati-hati bro. Pun sampo tiat baik tegar sabar fitnah. Dan ubena fitnah yang kali ditebarkan kelun you will be bukti saboh bukti. Baik dipap mai la murut tarik si imran anu bajing laknat tilah yang bah. Terima kasih.